Đorđe Kadijević, reditelj, scenarista, istoričar umetnosti i likovni kritičar. Diplomirao na Beogradskom filozofskom fakultetu, odsek istorije umetnosti. Od 1960. godine bavi se istorijom i teorijom umetnosti, umetničkom kritikom, galeristikom, filmskom i televizijskom režijom. Autor je 11 bioskopskih i TV igranih filmova, 4 TV serije i 10 kratkometražnih i dokumentarnih filmova. Dobitnik je brojnih nagrada, specijalna diploma za režiju za film Praznik, Pula 1967. Nagrada UNESCO za film Heksaptih, Venecija 1969. Grand Prix Evrope za TV seriju Vuk Karadžić, Rim 1988. Nagrada Beogradskog festivala filmske fantastike za film Leptirica 2009. Dobitnik je brojnih priznanja za doprinos kulturi i filmskoj umetnosti.